Rahajeng semeton dumugi kena rayu bahagia sukses ring segala bidang sinarang sami. Inggih semeton ring piti sane mangkin jedewa jagi nguning ayang punika inik penggosokan potongan las kelor sane sampun kepotong dawang niki kendan. Nah niki prosesnya live punika tidak ada dibuat-buat kendan nggih. Niki murni real punika hasil dari pemotongan las kelor, tidak ada yang ditambah-tambahkan kendan nggih. Nah niki saneka pertama punika penggosokan potongan las kelor sane medaging mineral, yang mana mineralnya punika menembus lasnya dan punika mengikat kendan nggih. Nah nika kawastaning serat bebat kendan. Nah niki semeton meresidang punika miar sayang seratnya original bebat nika nggih, tidak dibuat-buat. Nah niki sane combong niki semeton. Kedadosane punika pas dicombong ne punika mineral punika mewarna putih bening menembus permata. Ampun kentan di tengah-tengah ne punika bolong kentan combong. Nah combong utawi bolong puniki natural punika nggih, bukan karena dilobangi utawi dibuat-buat kentan nika memang natural dari kewentanan las kelor sane sampun kepotong dawang niki kentan. Nah niki talar jedewa gosok kentan. Nah niki semeton bersidang biar sayang punika original combong nggih, bukan karena dibuat-buat. Nah sampun kentan sedia asnyane punika nentan jedewa dokumentasikan puniki wentan 6 punika sampun jedewa gosok kentan. Sami punika unik-unik lan antik-antik kentan. Ining semeton arsa dados punika langsung cek ke toko talar jedewa nuna sinampura yening jedewa entaniwa untat jedewa antuk ngaturang pramo suksemo. Rahayu rahayu.